Mila esker, hirugarren panel honetan, gardentasun ariketa bat egin nahi genuen, zuei bueltatzeko, zer egiten ari garen Palestinaren alde eta genozidioaren kontra planteatzeko. Horretarako, mahai honetan daukagu, erakunde ezberdinetako ordezkari zoragarri hauek, eta, hasi baino lehenago, gauza bat esan nahi dizuet, eta da, mahai hau planteatu nahi dugu euskeraz egitea, eta horretarako eskatzen dizuegu laguntza, zuzurlatzeko zure ingurukoei. Muy brevemente, la idea es hacer esta mesa en euskera, y para ello os pedimos colaboración con las personas que están a vuestro alrededor para ir haciendo un poco una pequeña traducción simultánea. En caso de ser necesario alguna aclaración en profundidad, por supuesto no dudéis en comentarlo y así lo haremos. Baina nahi genuen gutxienez mahai hau euskeraz egitea. Kasu honetan hasiko gara Oihana Etxebarrietarekin. Oihana nire kidea da EAEko legebiltzarrean eta EAEko legebiltzarreko koordinatzailea da. Oihanak hitz egingo du EAEko legebiltzarreko ibilbideaz Palestinarrekin. Aurrera, Oihana. Bale, arratsaldeon edo iaia gabon guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Ni hasiko naiz komentatzen 2022tik aurrera egin genuen lana. Eta zergatik zentratu nahi dut fetxa honetan. 2022an mundu batekin, bakea duintasunezekin, Sodepazekin eta UNRWAko kideekin eta Bizilurreko kideekin Palestinara bidai bat egin genuelako, Zisjordaniara hain zuzen ere. Eta bertan, bidai hau antolatua genuen, legebiltzarra eta Euskal Herriko antolakunde Palestinarekiko elkartasuna lantzen duten, elkartasun politikoa lantzen duten antolakundekin batera, elkartasuna adierazteko misio bezala. Momentu horretan, 7 erakunde palestinar terroristatzat izendatu zituelako Israelek. Eta 7 erakunde hauek badira eta baziren gure ibilbide politikoan eta Euskal Herriarekin etengabeko harremanean egon zirenak eta nolabait babes instituzional bat eskaintzera joan ginen bertara, hau da, kooperazio politiko eta elkartasuna balorean jartzeko asmoz. Eta horrek, ekarri zuen noski lehen eskuz, gutariko batzuentzako, nire kasua hori izan zen, lehen aldiz ez, Palestinan egon alizatea, lurralde okupatuak ezagutu alizatea, eta hortik bueltan Palestinarekiko elkartasuna lantzeko talde arteko bat sortu genuen. Eta bertan, alderdi guztiak bat egin genuen, eta aipatutako antolakunde horiekin batera, jardun nahiko potente bat abiatu genuen. Agerraldi ezberdinak, adierazpenak, Palestinar estatuaren errekonozimendua etorri ziren hortik. Hau gure koordinaziopean mantendu genuen, baina egia da elkarlan horrek Gazaren kontrako erasoaldi bortitzarekin eta osteko genozidioarekin etenaldi bat izan zuela, urgentziazko etenaldi bat izan zuela eta zentratu ginen horretan bakarrik. Eta agian batzuetan nahiko genuena baina gutxiago, baina bai egin genuen saiakera batzuek ekarri nahi zituzten eztabaida antzu eta gezurti horiek albo batean usteko eta legebiltzarrean kabidarik ez emateko. Orduan, UNRWA babesteko adierazpenak babestu genituen, Palestinaren errekonozimenduarekin jarraitu genuen, eta bar. Eta gainera, aurreko bidai honek esango nuke lagundu zuela kokatzeko genozidioa etzela urriaren 7an hasi zen zerbait, 75 urte luzez aplikatutako politika baten
ondorioa zela. Eta hori ezen zalantzan jarri, gutxienez legebiltzarrean. Nakbaren ondorioa bazela, apartheidaz eta okupazioaz ere hitz egiten genuen. Eta hori eginda, azken aldian, releboa Dianak hartu dit gehiago, eta baina barmendu nahiko nuke, pasaden astean legebiltzarrean izan genuen eztabaida potente bat, non besteak beste oso modu irmoan genozidioa nabardurarik gabe gaitzestea adostu genuen. Eta adostu genuen kasu honetan Euskal Herria Bilduk, EAJak, PSek eta Sumarrek. Baina baita berehalako sueten iraunkor bat eskatzen zen, Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzea, eta lurralde okupatuetan ere okupazioa amaitzea eskatzea besteak beste. 15 puntuko adierazpen bat da, baina nire ustez bai esango nuke inpas bat edo aldaketa bat suposatu duela orain arteko dialektika parlamentarioan hainbat kontzeptu mahai gaineratzea lortu genuelako. Eta hori Dianaren laguntzari esker izan zen. Amaituko nuke esaten, motz geratu zitzaigula bai, guk harreman ekonomiko eta militar oro gelditzea mahai gaineratu nahi genuelako, eta kasu honetan rebisioa izan zen, eskatu zena, baina Euskal Herria Bildutik mantentzen dugu irizpide politiko hori, eta noski santzio eta zigorren aipamen argia eginez. Amaitu nahiko nuke, osorik irakurtzea ezinezkoa den, baina biziki gomendatzen dizuedan poeta palestinar baten hitz batzuekin. Rafif Ziadak poema oso potente bat du, 2011an Gazaren kontrako bombardaketa gogor baten ostean zetorrena, eta uste dut momentu honetan oso aktualitate handikoa dena. Eta berak dio, hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un audio digital y límites de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU. Pero aún así, él me preguntó, señorita Ziada, ¿no piensa usted que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas en Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Eta nosotros enseñamos vida hori ikasi genuen guk haiekin, eta guk gaur espero dugu haien bizitza babesten jarraitzeko bide lagun izatea. Eskerrik asko. Bueno, orain Irati Jimenez daukagu, Irati Nafarroako parlamentaria da, eta Nafarroan egiten ari den lan guztiari buruz hitz egingo du. Ere eskerrak eman, hemen egoteagatik eta batez ere zuei zuen ahotsa entzuteagatik. Susuflarientzat saiatuko naiz motel egiten, baina batzuetan ez dut lortzen, bale? Igorrek hasiera batean azaldu du, aipatu du, posizioa laburtu du eta uste dute Nadiak gero indartu duela baita ere Euskal Herria Bilduk duen posizio hori. Eta gu baita ere Nafarroan hasiera batean esan nahi du legegintzaldi hasieran hasi ginen batez ere elkartasuna eta ahotsa eman nahi egoera honetara.
ze ez da Palestina bakarrik, edo be esan da Palestina ere bada, ez, Gernika izan zen bezala. Eta orduan, sintonia horretan, modu horretan, saiatu izan gara ateratzen. Errealitatea zen Nafarroan, hasiera batean, legegintzaldi hasieran, eta urrian hau gertatu zenean, Nafarroko parlamentuak zuen osaeran gauza asko gauza edo saiatu ginen eta lortu genuen elkartasuna adieraztea, esatea hau etzela urriaren 7an izan, baina hori lortu genuen batez ere bai PSN, Alderdi Sozialista, geroa bai dela PNV-ren koalizio bat, kontigo zurekin dela Izquierda Española, ez? Eta baita ere zegoen hor UPN. UPN horregotea garrantzia zuen, ze hor bat zegoen parlamentari bat familia palestinarra duena. Eta orduan horrek markatu zuen asko eskuinaren egoera. Tamalez eta Palestinaren egoerari erreparatuz, UPN-ko parlamentari honek alderdia utzi du, eta orduan horrek egin du egoera eta berriro maioria horiek aldatzea. Baina, hor bai, egoera horretan lortu genuen genozidioari buruz hitz egitea, genozidioa hitza txertatzea instituzioetan, garaian oso garrantzitsua zela, ja duela hilabete batzuk, ez? Eta Palestinar estatua ere onartzea Nafarroako parlamentutik. Orain ja egoera ez da hori. Baina azken hilabeteetan bai lortu dugu, eta Oianak azaldu duen harira lortu ditugu horrelako deklarazioak aurrera ateratzea, berak aipatu dituen puntuen arabera. Nafarroan baita ere aipatu behar dugu, gu instituzioetan gauza hauek bultzatu ahal izan ditugu, badagoelako babes sozial handia. Badaukagu Gernika Palestina, baina baita ere sortu zen Jala Nafarroa. Eta Jala Nafarroak egin du gaia mahai gainean jartzea etengabe. Eta horrek egin du parlamentua baita ere bozgoragailu bezala erabiltzea eta hainbat gauza eta hainbat ekimen egitea. Eta guretzat hori oso garrantzitsua izan da, ze muskuloa egon da gizartean, eta horrek babesten du gauzak aurrera ateratzea, presioa egitea, eta gaia pilpilean egotea nolabait esateko. Aipatu nahi dut baita ere azken parlamentuan eta bai Iruñeko udalan egin ditugun deklarazioak edo aurrera atera diren ekimenak, ze hor bai onartu da kontratuak eta begiratzea. Baina, karo, hemen baita ere kontziente gara, ez, adibidez, kontratazio publikoko excepzio horiek badatoz de una directiva europea, las excepciones, normativa básica. Orduan horrek, kokatzen gaitu baita ere oso egoera zailan, ez? Orduan horrek berriro ere jartzen gaitu ispiluaren aurrean eta egiten digu ikusi ez dela nahikoa, ez? Edo beti dagoela zerbait, edo, baina baita ere egia da, bagarela indar bat, ez? Indar politiko bat, non badago borroka bat, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta etengabe hor egongo gara, ez? Eta, esan nahi nuen, eta orduan guk bultzatu dugu, bai Nafar gobernuari, baina baita ere Espainiako gobernuari, helaraztea hainbat espazio administratibo ezberdinetan, izan Europa, izan ere estatu maila, ez, mugiaraztea behintzat dagokion espazioetan normatiba hau, horrek baimentzen du beste erakundeetan edo beste espazio administratiboetan gauzak aurrera atera izatea. Eta batez ere hau bultzatu genuen, hasieran, lotzen dut hasieran esaten genuenarekin, ze ez da bakarrik Palestina. Bada Palestina, bada Kurdistan, bada Sahara, bada Latinoamerikako herri ezberdinak, eta pixka bat hor kokatzeko indarra eta baliabideak izateko gobernartzen dugun instituzioetan heldulekuak izateko eta batez ere helduleku juridikoak, ez? Kasu honetan. Lortu dugu baita ere Nafarroko gobernuak begiratzea, edo aztertzea zeintzuk diren zein kontratazio dituen, hemen oso famatua
izan da Nafarroan osasun departamentuak duen kontratazio bat farmazeutika batekin, horretan ari gara, aurreko astean aipatu zuen, orduan hor ari gara orain begiratzen, aber benetan egingo duten, eta ez da izango hor esaten duen zerbait, baina gero egiten ez duen zerbait. Honekin batera baita ere lortu genuen softball lehiaketa batean Israelek ez parte hartzea, eta orduan hortan gabiltza, gutxinaka, Oianak aipatu bezala, hori da, adostasun batean lortzen duguna, baina ez da politikoki Euskal Herria Bilduk nahi genuena. Eta azkar aipatuko dut baita Iruñeko udalan egiten ari dena, Iruñeko udala hasiera batean hasi zen lantzen, batez ere, lehen aipatuta, ez dut gogoratzen barkatu nork aipatu duen, baina hitz egin dezagun Palestinari buruz etengabe, eta orduan hori bermatzeko Iruñeko udaletik pasatzen bazarete, udaletxetik Udal plazan badago lona oso handi bat Palestinaren aldekoa. Eta hau guretzat oso garrantzitsua da, baina baita ere horien bultzatu da Jala Nafarroa Palestinak San Ferminetako txupinazoa botatzea. Zuentzako igual da jaimitada bat, baina guretzat. Guretzat, berez bozkatu behar da, eta espero dugun Iruñeko jendartea hala bozkatzea. Guretzat esan bezala ez da txorakeri bat, ze Iruñeko txupinazoak nazioartean duen oihartzuna kontuan hartuz, adieraztea guk Palestinarekin gaudela eta Palestinarekin bat egiten dugula, guretzat oso garrantzitsua da. Eta hau da labur esan genezakena Nafarroatik. Hirugarren ponentea Itziar Iturri da. Itziar da Donostiako zinegotzia, nahi dozunean, Itziar. Arrastion eta eskerrik asko da noi etortzeagatik. Mesalger, guan marjaba. Donostiko udalean, arlo guztietan bezala, baina honetan indar gehiagorekin bi planotan ari gira lanean, ez? Alde batetik hiriko eragileekin koordinazioan eta elkarlanean, eta bestetik erakundeari begira. Halako sarraskiaren aurrean eta duen dimentsioarekin, gure txikitasunetik gutxi da egin dezakeguna, baina egin dezakegun horretan badaude adibideak eta badaude arrakasta txikiak. Alde batetik, lankidetza ataletik urteak dira Palestinaren aldeko proiektuak lagundu direla, bai Mundu Bat, UNRWA eta bestelako elkarten lana bultzatu da. Nakbaren egunean urtero jartzen da bandera udaletxean. Eta, 2023-tik honako tarte honetan, 4 erakunde adierazpen onartu ditugu. Nadiak esan duen bezala, herri guztietan eta udal guztietan egoera ez da berdina, baina Donostian beti aurrera atera izan ditugu, batzuetan ez planteatu ditugun puntu guztiak, baina gehienak bai. Eta askotan badirudi erakunde adierazpen hauek kajoian geratzen direla eta ez dutela gauza handirako balio, baina pasadan astean adibidez Donostian ospatu behartzen surf txapelketa bertan bera geratu zedin, erabilgarriak izan dira. Nahiko ezaguna egin da ustedez gertatu dena. Harina azaltzeko, pasaden asteburuan Donostian, 20 urtetik berakoen Europako surf liga ospatu behartzen. Hau enpresa pribatu batek antolatzen du, eta bazuen Donostiako eragile bat bertako antolatzaile gisa. Udalaren diru laguntza zeukan, eta gertatu zara zen, justu txapelketa hasi baino egun gutxi lehenago, lehen esan bezala, hiritar mugimendua enteratu zela 20 israeliar surflarik parte hartzekoak zirela. Orduan martxan jarri ziren, harremanetan jarri ziren gurekin, baina batez ere Groseko surf indarrarekin,
Groseko surfindarrak Donostiako surflarien komunitatearen parte handi bat biltzen du, udalaren lokalak erabiltzen ditu, eta Donostiako antolatzaile honen pieza fundamentala zen txapelketa aurrera eraman ahal izateko, bai azpiegitura aldetik, logistika aldetik, eta bar. Orduan, esan bezala, bai Gernika Palestina, bai BDZ, bai beste eragile batzuk, Groseko surfindarrarekin bildu, eta egoera zeintzen azaldu zieten momentutik, Groseko surfindarrak esan zuen ez zuela honetan parte hartuko. Denak bildu ziren Donostia antolatzailearekin, eta honek pixkat kontuan ikusita zer zetorkion ligakoekin harremanetan jarri, eta eskatu zuen surflari hauek ez zitezela Donostira etorri. Baina ligak erabaki zuen hau etzela joko garbia, ez dakiz zer, mundu guztiak aukera auki behar zuela, eta orduan bertan bera uzten zuela Donostiaren partaidetza, edo Donostian behintzat ez zuela antolatuko ekitaldi hau. Orduan, ez dira etorri, Donosti mailara edo pixka bat egokitu da, eta jaialdiak aurrera egin du, eta guzti honetan zer esana eduki du udalean hartu diren erakunde adierazpenak. Orduan, erramenta garrantzitsu izan daitezke, eta zentzu horretan, kostala kosta aurrera atera behar ditugu horrelako adierazpenak, baliagarri izan daitezkelako. Eta bukatzeko... Barkatu, azken puntu bat, lehen Nadiak esan du, herri batzuetan zaila dago aurrera ateratzera, gurean Partido Popularra da ezezkoa ematen duen bakarra, batzuetan abstenitu da, beste batzuetan zuzenean ez, baino gainontzekoek momentu honean gaude eta momentuz alde agertzen diranez, hori, aprobetxatu, eta nik uste dut aprobetxatu beharra daukagula ere Bildu udal askotan presente dagoela, eta guztion arteko koordinazioari dei egiten diot, eta bat ordez, egun bagera gauza bera esaten degunak, entzun egin beharko gaituzte. Eta bukatzeko, gurekin dago Amankai Amets Bilalba, Amankai gure kidea da, EAeko legebiltzarrean, eta zinegotzia izan da Gasteizko udalean, eta kasu honetan berak hitz egingo du Madrilen eta Europako erakunde bezala, zer egiten ari garen eta zer egin dugun orain arte. Nahi duzunean, Amankai. Eskerrik asko, Diana. Eta, lehenengo gauza azaltzea gaizki ulertu txiki bat izan dugula, ze nik erderaz prestatu dut nire interbentzioa, eta orain ezakit gai izango naizen euskaratzeko bestela gaztelaniaz. Egingo dut. Eta azteko ere bai, eskerrak ematea antolatzaileei, nik uste dut benetan beharrezkoa zela horrelako ariketa batea egitea Bilduren barruan, eta benetan eskertu nahi dut gardentasun ariketa bat, eta baita ere ekimen politiko bat da, azkenean Igorrek esan du ez, beharrezkoa direla oiuak, gaurko jardunaldia ere oiu bat da Palestinarekiko elkartasuna adierazteko. Eta nire maikideak entzun da, nik konturatu naiz, benetan gauzak egiten ari garela, eta askotan iruditu zaigu gutxi dela, ez? Claro, genozidioaren aurrean dena da gutxi. Eta nik uste dut, nik bizi izan dudan impotentzia edo amorrua, edo ez dakit oso nola azaldu denok bizi izan dugula. Ikusita zer gertatzen ari den Gazan, askotan pentsatzen dugu ez garela egiten ari nahikoa, ez? Eta, zentzu batean, bai, egia da, ez da nahikoa, ze genozidioa aurrera doa. Eta guk kasu honetan, egoera honetan, saiatu behar gara
bueno, pues, lanean eta saiatu behar gara jarraitzen lanean eta bueno, gure elkartasuna eta gure babes politikoa helarazten. Nik azalduko dut Madrilen egiten ari garen, egin duguna eta Europan egin duguna, baina baita ere aipatu nahi dut Gasteizko kasua berezia delako, ze, klaro, Gasteizen, bueno, Itziarrek komentatu du, ez, zer gertatu den surf kanpeonato horrekin, baina Gasteizen Baskonia daukagu, eta Gasteizen Baskonia daukagunez, pues Makabi Zoritzarrez ere izan dugu. Eta, bueno, gu saiatu izan gara Makabiren aurreak gauzak mugitzen, eta gaurko hitzartzea prestatzeko egon naiz pizkat begiratzen, noiztik esan dugu Makabi ez zela ongietorria Gasteizen, ez zela ongietorria Baskoniarekin jokatzeko. Eta topatu dut, ja 2013an, aurkeztu genuela mozio bat udaletzean ezateko, bueno, edo adierazteko gure kezka Makabi etorri behar zelako Gasteizera. Eta ez dugu lortu Makabi ez etortzea, baina ozen esan dugu Makabi ez zela ongietorria. Y desde este 7 de octubre hemos visto también que el Makabi ha venido a Gasteiz, en febrero estuvo en Gasteiz, y quiero nombrar especialmente el trabajo que se hizo en ese momento, porque si siempre ha sido importante, en estos momentos lo es todavía más. Y en ese caso, en las Juntas Generales de Araba sí se ha hecho un trabajo específico para mostrar nuestra preocupación, porque el Makabi va a estar presente en Gasteiz. En este caso, el grupo juntero presentó preguntas antes del partido para ver si se estaban explorando opciones de que este partido no se sucediese. También ha habido una interpelación directa al diputado general y no se consiguió parar el partido, pero desde luego no fue gratuita esa visita, ¿no? Y creemos que es poco decir que se incomoda, pero al menos se estuvo incomodando, y yo creo que ahí sí se hizo un buen trabajo desde el grupo juntero. Yune está aquí y ella, bueno, quizás lo podría explicar mejor. Además de esto, bueno, tanto en el Ayuntamiento de Gasteiz como en las Juntas Generales de Araba se ha hecho un trabajo similar al que han explicado también mis compañeras. Y ya yendo concretamente a lo que se está haciendo en el Congreso y en el Senado, en lo que respecta a las instituciones de Madrid, yo me he traído el listado porque no estoy directamente en estas instituciones, así que, bueno, decir que hemos tenido múltiples reuniones con la sociedad civil para formar parte de diferentes iniciativas de apoyo a Palestina. Hemos estado con Francesca Albanesa, la relatora especial de Naciones Unidas, junto a Raquel Martí, la directora de la UNRWA. Hemos estado también con las otras organizaciones que hoy han estado presentes, también Amnistía Internacional, etcétera. Hemos presentado una moción a favor de la UNRWA, esto ha sido en abril de 2024, desde H. Bildu presentamos una moción en la Comisión de Cooperación Internacional del Senado para manifestar nuestra solidaridad con la UNRWA y reclamar más y mejores recursos económicos. Creo que ha quedado claro con la intervención de esta primera mesa que esto desde luego es algo completamente necesario, y decir que la moción fue aprobada y que supuso un paso muy importante. También en Madrid somos impulsoras del movimiento popular para pedir el embargo de armas a Israel. Actualmente hay unas 500 organizaciones sociales, políticas y sindicales que formamos parte de este movimiento, y en este marco se ha hecho el registro de la proposición impulsada por la campaña social para introducir la figura legal del embargo de armas a Israel en la Ley de Control de Comercio de Armamento. Esto se ha hecho representantes de H. Bildu, de RC, de Sumar, de Podemos y de BNG. Han registrado esta propuesta para modificar la actual ley del comercio de armas e introducir esta figura. También se ha preguntado al Gobierno sobre medidas contra el genocidio.
y se ha preguntado específicamente de esta manera. En octubre de 2024, el senador Gorka Lejabarrieta formulaba una pregunta en el Senado exigiendo al Gobierno que suspendiera inmediatamente el envío de armas a Israel y adoptara medidas en la Unión Europea para frenar el genocidio. Y en esta misma sesión, el portavoz preguntó directamente al ministro de Exteriores sobre las acciones efectivas del Gobierno y la UE para suspender el comercio de armas a Israel. En este sentido, se ha hecho un trabajo específico. Y también creo que es de justicia nombrar todas las innumerables intervenciones que estoy segura que hemos hecho en todas nuestras instituciones, en las más pequeñas, en las más grandes, con mayor o menor repercusión, pero bueno, para pedir el fin del genocidio, y creo que estamos aprovechando todas las oportunidades para poner este tema en la mesa, y desde Madrid, en las instituciones de Madrid, también se está haciendo, y aquí obviamente pues tiene un eco especial. Y hemos tenido una relación estrecha, cercana y permanente con fuerzas políticas y sociales palestinas, así como con la embajada, que creemos que es otra forma de solidaridad y otra forma de hacer este apoyo al pueblo palestino. Y yendo ya a qué se está haciendo en Europa, qué es lo que estamos haciendo ahí. Bueno, estamos atendiendo a innumerables viajes de Palestina, y esto se está haciendo desde antes de octubre de 2023 también, y estamos impulsando junto a otros grupos políticos el reconocimiento del Estado palestino, y estamos haciendo presión diplomática en el seno de la Unión Europea para apoyar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Estamos coordinándonos con otros actores. Por ejemplo, formamos parte del Grupo de la Izquierda Europea y tenemos una relación estratégica con la Alianza Libre Europea. Lorena, que nos ha presentado el segundo panel, de ella, es protagonista de esta cuestión, y estamos en ese seno, estamos sumando apoyos a la causa palestina. Estamos haciendo presión legislativa internacional. Creemos que en el ámbito legislativo hay un amplio margen de maniobra, y reclamamos los mecanismos necesarios para aislar a Israel y poner fin al acuerdo de asociación Unión Europea e Israel. Esto es un camino importante. Y estamos acompañando diferentes iniciativas a nivel internacional para reclamar el embargo de armas en Europa. Esto lo decía, y lo estamos haciendo en Madrid, pero lo estamos haciendo también en el ámbito europeo, junto con lo que comentaba de reconocimiento del Estado palestino y el apoyo a otros países como Irlanda o Sudáfrica en las denuncias penales a Israel. Estamos participando en las campañas impulsadas desde las izquierdas europeas para que los gobiernos de los diferentes estados pongan fin al comercio de armas o se nieguen a embarcar o a que pasen por los puertos barcos cargados de armas con destino a Israel. Estamos también en la Conferencia Internacional contra el Apartheid en Palestina, celebrada en Bruselas en noviembre, donde participaron Irati y Diana. Y estamos haciendo todas estas cuestiones que, insisto, puede parecer poco, también quiero nombrar, ¿no? O sea que nuestra realidad institucional está marcada porque somos una nación sin Estado y tenemos también el margen de maniobra que tenemos en ese sentido, ¿no? Y puede parecer insuficiente, y desde luego vamos a seguir trabajando, porque, insisto, nada será suficiente mientras estemos viviendo esta situación de ocupación del pueblo palestino y de tener un genocidio todos los días, ¿no? Y Ollana nombraba las palabras de la poetisa que dice que nosotros, los palestinos y las palestinas, enseñamos vida, y creemos que, hilándolo un poco con las palabras que había en la primera mesa, si nos están enseñando vida en esta situación, a nosotras nos toca responder con humanidad. Y responder con humanidad es hacer todas las expresiones políticas posibles de solidaridad con el pueblo palestino. Creo que la jornada de hoy
la tenemos que marcar en ese sentido. Y para acabar ya con unas palabras, ¿no? Con unas palabras de otra poetisa que decía, no elegimos el tiempo para venir al mundo, pero tenemos que dejar huella del tiempo que vivimos, y nosotras no hemos elegido vivir, ser coetáneas de un genocidio, y lo que nos toca es hacer todo lo posible para pararlo, y creo que en la medida de lo posible, pues eso es lo que estamos tratando de hacer en las instituciones. Bueno, eta bukatzeko, nahi genuen konpromiso bat hartzea zuekin guztiekin, eta horretarako adierazpen politiko bat prestatu dugu, bai euskeraz y también será en castellano, zer planteatzen ari garen eta zer planteatuko dugun plazaratzeko. Euskal Herria Bilduk irmoki adierazten du Palestinan gertatzen ari dena genozidioa dela. Apartheid erregimen bat duela ia 8 hamarkadatatik iraurten duena, Israelgo estatu sionistak inposatua, eta azken 20 hilabeteetan aurrekaririk gabeko basakeria mailara iritsi dena nazioarteko komunitatearen begirada sorgorraren aurrean. María, vamos a ver en castellano ahora. Duela hamarkada batzuetatik Palestinako estatuaren existentzia aitortzen du. Estaturik gabeko nazio gisa, ez dugun gaitasun juridikorik aitorpen ofizial bat egiteko, baina aitorpen politikoa eta simbolikoa egin dugu palestinar herriar estatu aske, subirano eta baketsu gisa eratzeko duen oinarrizko eskubidearen defentsan. Israelgo estatuari eskatzen dio palestinar lurraldeetan egiten ari den ekintza militar oro etetea eta Israelgo armada palestinar lurretatik irtetea. Erabat babesten ditu nazioarteko justizia gorteak, palestinari buruz hartutako ebazpenak eta neurriak Israelen legez kanpoko okupazioa berehala amaitzea eta eskatzen dutenak. Era berean, Israelen genozidioa eta zigorgabetasunarekin amaitzeko ekintza guztiak babesten ditugu. Bestalde, Hego Afrikak, Irlandak edo Kolonbiak nazioarteko zigor auzitegiaren aurrean emandako pausu ausarta babesten du. Ildo horretan, Israel herri palestinarraren aurkako gerra krimenak egiten ari dela egiaztatzen duen ebazpena irmoa dela uste du. Horregaitik, Euskal Herria Bilduk eskatzen du. Palestinako lurraldearen legez kanpoko okupazioaren amaiera. Europar Batasunaren eta Israelen arteko elkartze akordioa etetea. Israeli armak erabat eta berehala baitzea. Israelgo estatuarekin harreman komertzial, kultural eta militarrak etetea. Babes osoa ematen die Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziari UNRWA eta Palestinan giza eskubideen alde lan egiten duten Euskal Gizarte Zibileko eta nazioarteko erakundeei. Laguntza humanitarioa emateko, jabekuntza komunitarioa lortzeko eta Palestinako errefuxiatuek itzultzeko duten eskubidea defendatzeko egiten duten lana aitortzen dugu. Euskal Herria Bilduk funtsezkotzat jotzen du UNRWAren agindua babestea eta erakunde horietara bideratutako funtsak handitzea. Gaur egun, bidegabeki kriminalizatzen baitira eta nazioartean antisemitismoa leporatzen baitzaie. Euskal Herria Bilduk gobernu erantzunkizunak dituzten udalerri guztiei proposatuko die Israelekin merkataritza eta kultur harremanak haustea. Irlandaren adibideari jarraituz, Euskal Herria Bilduk
berariazko araudi bat proposatuko du horretarako eskumena duten erakundeetan, Israelen legez kanpoko kokalekuetan inbertsioak debekatzeko, eta beharrezkoa izanez gero bide judizialera joko du. Neurri horren helburua da Palestinako herriak jasatzen duen genozidioa zuzeneko edo zeharkako edozein ekarpen eragoztea. Palestinar herriari baldintzarik gabeko babesa adierazten dio. Ildo horretan, Palestinako erakunde sozial, sindikal eta politikoen aldarrikapenekin batera jarraituko du. Nazioarteko solaskide legitimotzat aitortuz. Euskal Herrian, errefuxiatuta dauden palestinarren eskubideak bermatzeko borondatea adierazten du. Bai eta genozidioaren izugarriakerietik ihes egiten duten harrerarekin eta babesarekin duen konpromisoa ere. Aitortu eta balioetsi egiten du Gernika Palestina bezalako herritarren ekimenaren lana gizartea sentsibilizatzeko eta elkartasun aktibo eraikitzeko funtsezko zeregina betetzen baitute. Gure egiten dugu Gernika gehiagorik ez Palestinan, ez munduko beste inon oihua. Azkenik, nazioarteko gizarte zibilaren ekimenak babesten du eta laguntzen ditu. Hala nola, askatasunaren ontzia edo Gazarako martxa ekainaren 15erako aurreikusita dagoena. Ekintza horiek Palestinar herriarekiko elkartasun internazionalistaren ezinbesteko adibideak direla uste dugu. Ildu horretan, Palestinako herriarekin solidarioak diren nazioarteko ekimen guztietan aktiboki parte hartzen jarraituko du. Bilbo, Euskal Herria, 2025ko ekainaren 9. Ahora leeré lo mismo, pero gaztelera, ¿vale? Euskal Herria Bildu, 1. Afirma con rotundidad que lo que está ocurriendo en Palestina constituye un genocidio. Se trata de un régimen de apartheid que perdura desde hace casi 8 décadas, impuesto por el Estado sionista de Israel, y que en los últimos 20 meses ha alcanzado cotas de brutalidad sin precedentes, ante la mirada impasible de la comunidad internacional. 2. Reconoce desde hace décadas la existencia del Estado palestino. Como nación sin Estado, no disponemos de capacidad jurídica para efectuar un reconocimiento oficial, pero sí hemos llevado a cabo un reconocimiento político y simbólico en defensa del derecho fundamental del pueblo palestino a constituirse como un Estado libre, soberano y en paz. 3. Exige al Estado de Israel el cese de toda acción militar que se está llevando a cabo en los territorios ocupados palestinos, así como la retirada de las tropas militares israelíes de Palestina. 4. Respalda plenamente las resoluciones y medidas adoptadas por la Corte Internacional de Justicia en relación con Palestina, las cuales exigen el fin inmediato de la ocupación ilegal israelí. Asimismo, apoyamos todas las acciones encaminadas a poner fin al genocidio y a la impunidad de Israel. Por otro lado, respalda el valiente paso dado por Sudáfrica, Colombia e Irlanda ante la Corte Penal Internacional. En este sentido, considera contundente la resolución donde queda acreditado que Israel está cometiendo crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Por ello, EH Bildu exige el fin de la ocupación ilegal del territorio palestino, la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el embargo total e inmediato de armas a Israel, la interrupción de las relaciones comerciales, culturales y militares con el Estado de Israel. 5. Reitera su respaldo absoluto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, y las organizaciones de la sociedad civil vasca e internacional que trabajan en defensa de los derechos humanos en Palestina. Reconocemos su labor en la provisión de asistencia humanitaria, el empoderamiento comunitario y la defensa del derecho al retorno de la población refugiada palestina. Euskal Herria Bildu considera esencial proteger el mandato de la UNRWA y promover el aumento de los fondos destinados a estas organizaciones, que hoy son injustamente criminalizadas y acusadas de antisemitismo a nivel internacional. 6. Propondrá a todos los municipios en los que Euskal Herria Bildu tiene responsabilidades de gobierno la ruptura de las relaciones comerciales y culturales con Israel. 7.
Siguiendo el ejemplo de Irlanda, EH Bildu propondrá en las diferentes instituciones competentes a tal efecto una normativa específica que prohíba las inversiones en asentamientos ilegales israelíes, recurriendo a la vía judicial si fuese necesario. Esta medida busca impedir cualquier contribución directa o indirecta al genocidio que sufre el pueblo palestino. 8. Expresa su respaldo incondicional al pueblo palestino. En este sentido, continuará acompañando las reivindicaciones de las organizaciones sociales, sindicales y políticas palestinas, reconociéndolas como interlocutoras legítimas en el ámbito internacional. 9. Manifiesta su voluntad de garantizar los derechos de las personas palestinas refugiadas en Euskal Herria, así como su compromiso con la acogida y protección de quienes huyen del horror del genocidio. 10. Reconoce y pone en valor la labor de iniciativas ciudadanas como Guernica Palestina y otras que desempeñan un papel fundamental en la sensibilización social y en la construcción de una solidaridad activa. Hacemos nuestro el grito de no más Guernicas, ni en Palestina ni en ninguna parte del mundo. Y 11. Apoya y acompaña las iniciativas de la sociedad civil internacional, tales como la Flotilla de la Libertad o la Marcha a Gaza, prevista para el próximo 15 de junio. Consideramos que estas acciones representan ejemplos imprescindibles de la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino. En este sentido, Euskal Herria Bildu seguirá participando activamente en todas las iniciativas internacionales solidarias con el pueblo palestino. Bilbo, Euskal Herria, a 9 de junio de 2025.